Več kot 300 mrtvih in več kot 130 ranjenih ob terorističnem napadu na mošejo Al-Rawda v mestu Bir al-Abed je pretreslo prebivalce Kaira. Še toliko huje je, ker so skrajneži napadli med molitvijo, so ogorčeni prebivalci egiptovske prestolnice. ده شيء بشع يعني ده ناس يعني تجردوا تماما من الآدمية بأي شكل من الأشكال. أنا مهما اختلفت معاك حتى لو أنا بنفعل وبتنرفز وصوتي بيعلى لكن ما يوصلش لدرجة القتل بالبشاعة دي إن أنا أقتل العزل والأبرية وجوه مسجد أو جوه كنيسة أو أيا كان المكان اللي بيه. وده حادث ما يقبلوش أي عقل يعني. وبالنسبة لأن احنا عايزين نبعد الأحداث الإرهابية دي عن البلد، إن احنا نتكاتف مع بعض شعب وحكومة وجيش كل بإيد واحدة. Kmalu po terorističnem napadu se je oglasil tudi egiptovski predsednik Abdul Fatah al-Sisi in napovedal silovit odziv varnostnih sil. To se je kasneje tudi zares zgodilo, ko je egiptovska vojska z letali in helikopterji napadla položaje skrajnežev in uničila skladišča orožja, streljiva in nekaj vozil. Čeprav odgovornosti za napad uradno ni prevzel nihče, pa je preiskava potrdila, da gre za pripadnike skrajne skupine Vilajet Sinaj, sinajske veje islamske države. ضم هذا التنظيم كثير من أهل سيناء وليس من خارجه. فخطورة هذا التنظيم أنه من الداخل يعرف الطرق ويعرف الناس ويعرف الأماكن الأمن ويعرف كيف يقاتل في أرضه. هذه مشكلة. Zadnji napad in njegova odmevnost bi lahko motivirala še ostale radikalizirane posameznike, da bi se pridružili organizaciji. هذه المخاوف أن تكون النجاحات التي يحققها الإرهابيون عنصر جذب لعناصر إرهابية أخرى تزداد خطورتها مع الأيام خلال المرحلة القادمة. أن سيناء ستظل بؤرة جاذبة للإرهاب الدولي. Krvavi pokol v Egiptu je pretresel tudi mednarodno javnost. Sožalja egiptovskemu narodu prihajajo iz vsega sveta. Terorističnega napada se je dotaknil tudi papež Frančišek. Ci ha dato grande dolore venerdì scorso la notizia della strage avvenuta in una moschea nel nord del Sinai in Egitto. Continuo a pregare per le numerose vittime, per i feriti e per tutta quella comunità così duramente colpita. Dio ci liberi da queste tragedie e sostenga gli sforzi di tutti coloro che operano per la pace, la concordia e la convivenza. La gente in quel momento pregava, anche noi in silenzio preghiamo per loro. Egiptovske varnostne sile se na Sinajskem polotoku že leta borijo samooklicano islamsko državo. Ta je na območju dejavna od vojaškega udara v Egiptu leta 2013, ko je vojska odstavila tedanjega islamističnega predsednika Mohameda Mursija.